working at Ruto Affordable Housing. Yeah, I started working there last year, July. That is where I got an opportunity after struggle sana na kufind job. Hapo awali, wengine wanani doubt maybe because I'm a woman, but wakati nilienda pale, I was given an opportunity by our foreman, anaitwa Musa. That's the man that gave me the opportunity. That's the guy. Akaniambia, akanipea chance niweze kujiprove as a woman. Na ni ukweli nilijiprove, nikawork na nikaweza kuwa the person that I wanted to be in future. Yes, na pia amepea wanawake wengi sana pale opportunity pia wajiprove. Yeah. Okay, what? Okay, you can continue. Sasa ule pale Ruto, nimewahi kutembea Ruto nafikiri mara mbili. Yeah. Si ndio? Yeah. And you guys are doing a wonderful job. Thank you. I was amazed, wakati nilikuja Ruiru early last year, kuianzisha hiyo mjengo. Ilikuwa ni, mahali tu plain. Lakini juzi nimerudi pale baada ya miezi 6, nimekuta mjengo 11 stories. Yeah. Yeah. Na so pale kwa site, electrician, right? Yeah. Electricians muko kama watu wangapi? Tuko 90 electricians. Yeah. Pale kwa site. Yeah. Na nimesikia jambo la recognition of prior learning. Yeah. Kwa sababu tulikuwa tumekubaliana kama serikali ya kwamba kuna watu wengi kupitia kwa kufanya kazi wamepata ujuzi. Yes. Ama wamepata skill. Yeah. Either ya plumbing, ya electrician, ya painting, yeah, ya useremala ama carpentry, lakini kwa sababu hawajaenda formal kwa shule, yeah, hawana anything to show, yani hawana certificate yoyote. Yeah. Sijui kama umepata usaidizi wowote kupitia hiyo program yetu ya TVET ya recognition of prior learning. Have you engaged them? Did you try and see how you can be recognized because you have a skill? First of all, I would like to say thank you. Juu ilinifurahisha sana. Yes, nimereceive usaidizi, nimepata certificate. I'm waiting for the certificate, niko na your result slip. Nimekuwa recognized sasa. Watu wa NITA walini assess. Yeah. So watu wa NITA walikuja wakaku assess. Yeah. Is there anybody from NITA here? Anybody from NITA? Okay, maybe they are not here today. They should have explained to us how many artisans have been recognized in this program. There's 200 of them at the moment. Yes. 200 of them. And some of them, I think His Excellency, the Deputy President, will be presiding over their graduation. So they have the result slips, and they are part of the team that will be graduating. Very good. So, kwa pale kwa site ya Ruiru, do you know any other person who has been assessed by NITA? Kama unajua watu wengine ama ni wewe peke yako? Najua ni wengi. Juu walipea opportunities watu wengi sana. Watu wote wenye walikuwa wanataka certificates wakawa assess. It was an open opportunity for everyone. Yeah. Kabla ya site yetu ya Ruiru, ulikuwa umewahi kufanya kazi mahali pengine? What opportunities did you have in the past? Okay, previously I was working naenda kufanya hizi nyumba ndogo ndogo kazi, na sometimes hazipatikani kila wakati. So most of the time nilikuwa home na shanga nitafanya nini, sina usaidizi naweza saidia mtoto wangu. Yani nilikuwa tu nateseka. But thanks to the affordable housing, wamenipea that opportunity and I'm working now. So I think this, as Hinga said, this affordable housing plan is not just about mortar, cement, steel, stones, concrete. It's about people, real people. And it's about opportunities, real people like my dear sister here, Wanjiru. Yeah? Real people like my friend Japheth here, and all these
and 120,000 people like her and him in many places, in many sites in the Republic of Kenya. So congratulations, Wanjiru. My deputy will be giving you certificates shortly, formally, after you have been assessed by NITA to show that you have the skills. And next time you go to another site, you will now have a certificate to show that in fact you are a qualified electrician. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, you have told us time without